iwacu ndababarire muragenda mwitwararika ubuntu mu bantu bene wacu ndababwire babyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararika ibanga mu bantu bazobaha agateka eka kabereye abantu nimwagendera neza ubuntu mu bantu bana b'iwacu na cicangiro bana b'iwacu na cicangiro na cicangiro na cicangiro na cicangiro na cicangiro. Hello bakunzi ba Bujahi TV imwana muto cyane mwirebanye na mwerereye nkuko msanzwe mumenyereye kuri kamera za Bujahi TV tubazanira abantu benshi batandukanye namwe kuzanda bazanira abastar batandukanye n'abandi basanzwe mu musanzwe kugira ngo tuganire ubuzima baba babayemo ni wa mukobwa wanyu Krista nk'ibisanzwe rero kuri uno munsi twagiriwe ibako cyangwa twateye biteka no kwakira n'umwe mu bahungu novuga ko mu bahungu b'abahanga cyane abahungu sinzi ukuntu ndi mvuga je nsanzwe ndamuzi ariko we turaza kumwakira atwibwire ni umuhungu wamenyekanye reka mvuga ngo ni umusore simvuga ngo ni umuhungu ni umusore wamenyekanye araza kutubwira nimba yubatse ntacyo ni umusore wamenyekanye ku ndirimbo twe iwacu twamenye ku ndirimbo ya Canco Amisi umwe mu ba legends b'u Burundi rero yakoze cover indirimbo yiwe indirimbo bita bana biwacu na Kishankirungu murabizi cyane nibaza ko benshi bagiye bayibona rero navuze ati Bujahi tarome kuzira bazanira ibintu bimeze neza naragiye ndabaga nti sinogenda nta muronde kugira ndamubaze turakwakire kuri kamera za Bujahi murakoze cyane kabisa meze neza meze fresh cyane man nararushe kugira ndakuronke kweri ahubwo warakoze kundondera kugira n'abarundi byiza cyane kabisa uzi kirundi mbega kirundi ndakizi cyane okay tugiye kuvuga ikirundi rero ubu nyene tugiye kuvuga ikirundi ibindi tuwe tubiretse ego nta kibazo umusore turi kumwe kuri kamera za Bujahi TV ni muntu ki ninde witwa gute ku bantu nibaza ko kandi sinibaza nibwo bwa mbere tukubonye kuri kamera za Bujahi TV amazina twe n'ababyeyi naya amazina yanjye nitwa Irambona Derrick Dondive niyo amazina niswe n'ababyeyi ndi umuhanzi indirimbo nkaziririmba n'umuproducer nkora ibintu bya na music production ariko nize génie civil cyangwa se civil engineering navukiye Burundi Bujumbura ndahakurira imyaka mikeya ditatuza mu Rwanda deri imbere yuko je ndakuzi imbere yuko tuja mu bindi bintu bijanye n'ubuzima busanzwe ndagira ngo ubanze wibwira abantu mu buryo nyene bujanye na gihanzi n'umuziki wawe twitewe n'akantu gatubwira bamenye umuntu turi kumwe n'indi okay reka mpere ku ndirimbo abantu benshi bari Burundi bamenyeho ariko ndaza kubara imbere n'indirimbo ya papa wanjye benshi barayizi cyane indirimbo rero ngiye kubarimba n'indirimbo ya Canco Amisi nayikoreye cover yitwa na Kishankirungu abantu bayibona kabisa turakubaza aho byinshi kuri ndirimbo asante bana biwacu na Kishankirungu bana biwacu na Kishankirungu na Kishankirungu na Kishankirungu na Kishankirungu na Kishankirungu
yakunze umukobwa ye n'umukobwa nawe aramukunda bukeye umwanzi aratera musore ajya ku rugamba bari baramubariye bari bamugize bati aho uzogarukira tuzomuba mubane aho uzogarukira tuzomuba mubane umusore ngo aragenda ku rugamba bahungu umutima uri mu nda yavura umuheto bikanga yatera icumu bikanga wa mukobwa hari umutima ugasimba ntamaganya aba menshi atangura kuririmba ati bana b'iwacu nta cica nk'irungu bana b'iwacu nta cica nk'irungu. urakoze cyane rero urakoze cyane ntabwo twarindira ngo ihere gusa sinzi natanguye mvuga ngo turi kumwe n'umusore w'umuhanga mwumvise sinzi ukuntu ndi bubivuge jewe ni ibintu byandenze gushaka kumva ukuntu aririmba mwumvise ko natangaye cyane kumva ko akazi akora ntaho gahure n'ibintu yize mbega dore ikibazo cya mbere nagira ndakubaze tutarajya ku iyo ndirimbo ibintu wabyumvise mu ryari ryari wumvisemo gukora aka kazi canke kwiyumvira gukora ikintu nk'iki kuko si ibintu tumenyereye si ibintu umenyereye kubona umuntu ushaka gufata nk'indirimbo z'abantu bahambere ugasanga yisuyemo neza cyane noneho ikaza isa neza gusumba canke amajwi ameze neza ibintu wabyumviriye gute byaje ryari muri wowe ibintu ukuntu byaje ngeze mu ndirimbo narazikundaga nakundaga no kuzirimba mu bukwe mu mahoteli sometimes muri karaoke hanyuma ndeba ukuntu zitangiye kugenda zizima n'ukuntu ubona ari indirimbo nziza zifite umwimerere nakurikiza n'ukuntu najya nzirimba abantu nkabona barazikunze bimpa igitekerezo cyo kuba navuga ati reka nanjye ngira icyo nkora nongeye nzigarure byatangiye ryaje mbona bitangiye niga muri kaminuza za 2018 gutyo hajya mbikora nakoraga utuntu dusanzwe kuri telefone nkashyira kuri stati hashiduka abantu banayipostinze kuri YouTube mbona abantu barabikunze ariko indirimbo ya mbere nayikoze muri 2019 mu kwa 12 iyo ndirimbo ya mbere yawe yari iyihe gaderi ni indirimbo nasubiyemo y'umuntu witwa François Nkurunziza yitwa Gikundiro indirimbo abantu bakunze cyane abana ugiye no ku YouTube bayibona nyine igitekerezo cyo gukora amakava nico ndiko ndavuga igitekerezo cyo kwimvira ko tuhora tubona abandi basta baririmba indirimbo bagakompoza indirimbo bakandika ariko wowe icimviro cy'uko nyine wo kwasubiramo ziyo ndirimbo turaza kugaruka cyane kuri ku ndirimbo ya Canco Amisi niyo mpamvu nakurondeye ko hari izindi ndirimbo afite nyinshi cyane araza kutubwira n'imbuga akoresha kugira ngo abantu batari bamuzi bagende bamurebe ndi kuvuga rero igitekerezo cyo gukora kujya ndirimbo ya Canco Amisi ni ibintu kuri je byarantunguye mbega ko nkora kwanza nkaraje kuri mfise amakuru yuko ushaka ufise umubyeyi w'umurundi nibyo cyane barambeshye nibyo ababyeyi banje papa n'umunyarwanda ariko yavukiye i Burundi akurira i Burundi aranahiga ariko afite inkomoko mu Rwanda arazwi cyane yaririmbanye na Canco Amisi mama wanjye ni umurundi umurundi pire ni umurundi kazi ariko nyine kubera tumaze imyaka myinshi mu Rwanda nawe bamuhaye ubwenegihugu ubu ni umunyarwandakazi ariko ni umurundi kazi original murumva rero bakunzi ba Buja Hit TV nababwiye ko ntazoba bihiriza vraiment nzora ndabazanira bene wanyu nk'ubibonye urumva ko avuye mu Burundi kera ariko turagarutse kandi kumona kuri Buja Hit mu minsi za tuzomoneka arakora n'abandi bantu hari abastari bandi bo mu Burundi
benshi cyane ibintu by'i Burundi erega i Burundi nawe ni nko mu rugo ndahakunda cyane ibintu byabo ndabikurikirana ibintu biri abantu baririmba cyane haramba mbazi kabisa ndabikurikirana cyane. Tugarutse ku kazi kawe rero, indirimbo uragiye uranditse, sinzi ko wanditse canke hari indi bintu wakundaga kuva kera wabitubwiye, ariko hari igihe nigeze kugira kuraba, sinzi umuntu yari yasubiyemo indirimbo, nibaza ko n'umuhanzi Meddy yigeze gusubiramo indirimbo sinibuka uwo ari we, biteza ikibazo ukuntu ni nacyo canke irungu n'ubundi. Mbega wewe nta kintu byavuye bitera kubora yisubiyemo canke ko utubwiye ko umuvyeyi wawe yari mu bagenzi canke mu bagendanye na Canco Amisi, ngo nta kintu byateye by'induru canke iki ngo bakubaze kubera iki waba wabikoze? Kuvuga ngo ngiye buryo mbikora n'uburyo buri professionnel, biriya bintu Meddy yakoze nyine bitandukanye n'ibyo nkora ngewe. Iyo ukoze cover biba bivuze ngo nyine igihangano ntabwo ari cya style n'ubundi kiracyari cya wa muhanzi kandi umuha credit zose. Ni ukuvuga ngo niba unabireba neza kuri ya ndirimbo nanditse ko ari iya Canco Amisi, shyiraho ko ari na cover. Rero iyo ugiye guperforminga indirimbo y'undi muhanzi biba bitandukanye n'uko wayikorera cover. Icyo gihe Meddy yari arimo aracuruza, arabizi ko abantu bari bishyuye baje kumureba, yari ari mu bucuruzi kandi aririmba indirimbo y'undi muntu. Rero bitandukanye n'uko nakora cover kandi nkayitirira nyirayo. Hari ikindi kintu abantu bajya babyitiranya nabyo byo gukora remix no gukora cover biratandukanye. Ukuvuga ngo ngiye ko nkora mfata ya ndirimbo ukwiri nkayikora ukwiri, nkayikora mu buryo bwanjye ariko nta kintu mpinduye mu mwimerere wayo kandi nkayitirira wa muhanzi. Ariko iyo ukoze remix niho hashobora kuza ikibazo kitavuganye n'umuhanzi nyirayo, kuko remix ukora version yawe ukaba wanashyiramo amagambo yawe ukaba wabihindura ukuntu ushaka n'igihangano ukacyitirira, ariko cover biremewe nta kibazo byazanye. Mbega woba wemerewe nko kujya nk'ahantu nko muri concert, woba wemerewe kwicuranga indirimbo kuri stage? Ibyo ntabwo biba byemewe, usaba uburenganzira umuhanzi. Ariko ujya ubona ko abantu barabikora mu mahoteli, mu bukwe, nyine muri Afurika ntabwo ibintu biratera imbere cyane, ariko ubundi uba ugomba kubanza gusaba uruhushya. Wakira gutega Derrick kuba warasubiyemo iriya ndirimbo ya Canco Amisi? Ni indirimbo ifise hafi 250 na nabirebye ku mugoroba, sinzi ko ushaka byongereye. Ubyakira gute? Ni ibintu sindi ko ndakubaza ngo byakira gute, kuko kuri je ni ibintu ntamenyereye. Ubyakira gute? Hari abandi bakora indirimbo ugasanga zimaze nk'umwaka wose nta na views zifise. Mbewe ubyakira gute ku indirimbo, iyo ndirimbo yonyine imaze gushikana ibyo bihumbi bingana gutyo, kandi nibaza ko harimo abarundi benshi bakurikira nimba ubona ama commentaire? Icya mbere ni umugisha, ni umugisha w'Imana, ni ikintu gikomeye cyane ko hari abahanzi benshi cyane bajya babikora ariko indirimbo ugasanga yaranayishemo amafaranga menshi inahenze ariko ntabone views. Ngiro ni ibintu nshimira Imana cyane, shimira n'abantu bayirebye kabisa y'abantu. Thank you so much. Shimire n'abarundi abarundi bajya banyandikira bakashyira ama commentaire nkabona kabisa ko babikunze, ndabashuje cyane, ndabaramukije cyane kandi ndabashimiye cyane. Twakwikirije. Murakoze. Turagiye kandi turagarutse, wakomeje ku kantu ko kuvuga ko umuvyeyi wawe iyo bari mu bagendanye na Canco Amisi umuhisi Derrick dans l'hiver ni Divembeg. Urumva wakomeje ku kantu ko kuvuga ko umuvyeyi wawe umupapa wawe iyo baragendanye n'umuhisi Canco Amisi, mbega ku bantu bashobora kuba generation 2000 bashaka kuba bamwumva gusa bumva indirimbo ze, yo barinde ku bantu b'umusego? Papa wanjye yitwaga Koya Bernard, ariko bari abasaza ba kera, iyo uvuze izina abantu benshi ntibamumenya, cyeka iyo uvuze nk'indirimbo. Afite indirimbo yitwa Umuntu n'Ubuntu, n'indi ndirimbo yitwa Wikengura yaririmbanye na mama wanjye. Izo ndirimbo ebyiri abantu barazizi cyane i Burundi, n'uyu munsi baracyazikina. Niyo iririmbye abantu ubona kabisa ko baryohewe. Hari umuntu uheruka kunyerereza akantu i Burundi, ari ahantu mu makaraoke barimo baraziririmba, abantu bishimye nyine abantu bameze fresh, numva binkozeho cyane. Numva rero ni ibintu byiza cyane, ngiye ni ibintu ndi proud yabyo, kandi shimire n'ababyeyi banjye kuba barateye iyo ntambwe bakabikora. Uyu munsi natwe birimo biratugirira akamaro kandi byaduhaye umurongo mwiza. Mwumvise rero turi kumwe n'umuhungu wa Bernard,
tugusabe uducishijeho nk'ako karirimbo akuzi ukamutama wawe bashobora kuba bibuka abantu. Okay. Yitwa muntu n'ubuntu. Bene wacu ndababwire, babyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwararika ubuntu mu bantu. Bene wacu ndababwire, babyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwararika ibanga mu bantu. Bazobaha agateka eka kabereye abantu, nimwagendera neza ubuntu mu bantu. Bazobaha agateka eka kabereye abantu, nimwagendera neza ibanga mu bantu. Nejo bundi ukagira umugenzi, ukabona aranyereye uramugarura muyo. Utewe inshuti yanjye uko siko bigenda, iyo si imico myiza y'ubuntu mu bantu. Utewe inshuti yanjye uko siko bigenda, iyo si imico myiza y'ubuntu mu bantu. Iwihende mugenzi, uratunze warize, ibyo byonyine ntiwibaze ngo birakwiye muyo. Nubura ubujyamo kandi ufise umuryango, baguhariye ivomo kwicuza muyo. Uragwanira ubuntu iryo tunga rya mbere, urabwira n'abandi ko warya umuntu y'ubuntu. Wow, mwamwumvise je namanitse vraiment namanitse ndabateye story ingene namurondeye Derrick mwokumirwa. Je namurondeye kuri YouTube mo. Nagiye kuri YouTube ndaraba indirimbo yiwe, ndaba izina agenda murondera mpaka ndamuronse. Ni umwana mwiza cyane, kavuga ngo ni umusore mwiza cyane, simvuga ni umwana mwiza kandi usanga ari umupapa ntiturabigarukaho. Ariko ni umuhanga, reka mvuga ngo ni umuhanga kuko afite ibintu byinshi akora apa hayizo ndirimbo. Iyi ndirimbo ko iri mu Kirundi, ni Kirundi. Papa yayikoreye i Burundi. Mwari mutaraza ino. Ya ni indirimbo bayikoze tuki Burundi, nge nari ntaranavuka. Ni indirimbo ya kera cyane. Bayikoze rero bakiri Burundi, kumva na papa niho yavukiye, niho yakuriye, niho yize, yaranahakoreye igihe kinini. Urumva rero indirimbo iri mu Kirundi tu. Okay. Sinibaza ko tutaza kukurambira Derrick, ariko nabonye impuzu wambaye, t-shirt wambaye irika kantu ntashoboye gutabura neza kandi je singe mbasha kugenda ntabajije. Ako kantu ko bakavuga iki kuri wewe? Aka kantu ni logo, ni brand, navuga ko ari brand yanjye, ni Don Legacy 25. I Don Legacy 25 rero irimo ibintu byinshi cyane. Mfitemo studio yitwa Don Legacy, ngirango uraza kwibona, ndaza gutembereza rebe. Ni studio yanjye yitwa Don Legacy. Hanyuma Don Legacy 25 ikintu bisobanuye ni navuga ni nk'ibumbiro ry'inzozi zanjye. Ibintu byose numva nifuza kuzakora igihe cyose Imana izabikintije ubugingo, bibumbiye muri kino kintu. Nahereye kuri studio, ariko nakubwiye ko nize n'ibintu by'ubwubatsi. Ndimo ndateganya mu isi imbere gutangira kubikora. Ukajya kuba ukava mu muziki. Aya, umuziki ni ubuzima ntago nawureka. Ibintu byose nzakora bizaba bishingiye ku muziki, kuko kuri nge ni nk'ubuzima, ntago nabaho nta muziki. Ya, urumva rero iyi Don Legacy 25 irimo ibyo bintu byose n'ibindi bintu byinshi cyane. Ni inzozi nini nyine, ariko nabumbiye mu kintu kimwe. Ni Don, ariko ari iri no mu izina ryawe. Mbega twavuga ko iryo Don ari iryo zina ryawe. Navuga ko ungerageje gusigura neza Don, ibaza ko ari nk'ingabiro canke impano runaka. Impano runaka wahawe niyihe Derrick? Nahawe impano y'ubuzima, cyo nicyo cya mbere. Nahawe impano yo kuririmba no gucuranga, gukora ibintu bya muzike.
ntawe n'izindi mpano, ntaye impano yo kugira famiye, umuryango, apana famiye ngo kugira Uraza ababyeyi, kubitubwira. kugira abavandimwe, kugira inshuti, izo ni impano zitandukanye, ariko impano y'ibanze nyine Imana yampaye ni ibi byo kuririmba, ni nyine yo kuririmba, ni iri special, ibyo bindi abantu bose barabifite, ariko niyo mpano yo kuririmba hari benshi bayifite, ariko speciality yawe ni kuririmba. kuririmba kabisa, kuririmba no gucuranga no kwandika indirimbo, nubwo by the way ntaherekana byo mbivuge, abantu bamenye cyane mu makava, ariko mbere yo gukora amakava nahereye mu ndirimbo zanjye, natangiye gukora amakava mfite indirimbo zigera mu 8, ariko ubushobozi bwari bukeya, binagoye ko abantu bazimenya, mba mpagaritseho gato, ariko mu minsi iri imbere ndashaka kongera kugaruka, ko mfite indirimbo nyinshi cyane zigera muri 100 ngahe, ko natangiye kwandika 2008, numva haca imyaka 13 nandika indirimbo. Abantu rero ntibazakonfuzinge ko ndi umukavariste gusa, ndi umuhanzi, zirahari kabisa. Derrick, mwamwumvise rero umuhungu w'abarundi, umuhungu w'abanyarwanda, nama ndabivuga ko turi bamwe, u Rwanda n'Uburundi turi bamwe, ururimi twumvikana twese, niyo mpamvu tuba tugomba gukorana hamwe, tugashira hamwe. Mbega Derrick, tugana ku musozo, novuga ati wagarutse ku kintu cyo kuvuga ko uri umuproducer, hari indirimbo z'abandi ukora, wowe umaze gukorana n'abahe bahanzi ngaha, wowe umaze gukora indirimbo zabo? Abahanzi benshi nkorera nta bahanzi bazwi cyane ndakorera, nkunze gukorera aba upcoming artists, n'abantu bo muri gospel, no gukora ku ma project yanjye, cyane cyane ngiye nibanda ku ma project yanjye cyane, ariko n'abandi ndabakorera, arabona ndikira indirimbo n'ibintu nk'ibyo ngibyo tu, ariko ntago ari ibintu biri hejuru, ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo bisakara ahantu hose, ku buryo umuntu wese yabimenya, ariko abahanzi nagiye nkorana nabo barahari benshi cyane. Derrick, reka rero ntitukurambire, ariko ntitwagenda tutagushimiye ko waduhaye ikaze, ariko nanone tugaruka nk'umuntu ashobora kuba ari ubwa mbere akubonye, atazi ahantu ari burondere ibintu by'iwawe, atazi amazina ukoresha, uratubwira nyine imbuga ukoresha kugira ngo abantu bagukurikirane, ariko ava yuko twishuje ikintu, nagira ngo ndakoze ati niki kintu usaba, sinzi ko ndi buvuge ngo industry yo mu Rwanda canke sinzi, niki kintu usaba nyine abantu mufashanye, kuko ugarutse akantu ko kuvuga ko nta bushobozi canke iki, hari indirimbo zawe wakoze ariko kubera uburyo zitakunze gusohoka, mbega niki kintu usaba nkawe nk'umu artiste w'umunyarwanda w'umurundi? Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Ikintu ngiye nsaba ntabwo ari ikintu kigoye, ndasaba abantu kunshyigikira mu buryo butandukanye, ibintu byanjye babirebe, ndabizi ni byiza, bajya babinyereka, urumva ntabwo wagira indirimbo ifite 300, 200, indi 100, abintu kwa ngo bari byiza nyine, bagerageze babirebe, banshyigikire, babisharinge. Ndanashimira abantu bari kubikora cyane, kandi support y'uburyo bwose irakenewe, niyo yaba ari inkunga y'igitekerezo, ibyo byose birakenewe cyane, umuntu w'umwartiste aba bikeneye. Ikindi nabwira abantu ni ukubashimira, kuko ahantu ngeze ntabwo ari ahantu habi, nta nubwo nari nzi ko nzagera hano. Iyo nkunga banteye rero ndayibashimira cyane, yo kureba ibintu byanjye bakabisharinga, n'abantu bagenda bampa support mu buryo butandukanye, ndabashimira, n'abazabasha kubikora ndabategereje. Hanyuma umuntu nkeneye wajya kuri social media, Facebook, Twitter, Instagram cyangwa na YouTube. Ngiye nkunda no gusubiza abantu mu makomanteri, niho twahuriye. Niho nahuriye na Bella, naramushimire cyane kabisa, akoze akazi katoroshye, wajya kumbwira ngo uzaza mu Rwanda nkagira ngo urambeshye. Ndagushimiye cyane. Hanyuma umuntu ushaka yajya aho hantu hose navuze, nkoresha amazina ya Derrick Don Divin, aho hantu hose n'ayo mazina nkoresha, wambona ukanyandikira, nzabasubiza abantu benshi, tujya tuganira, abantu bari i Burundi, ahantu bari hanze, nta muntu njya niguna warenga tu. Reka tugushimire cyane Derrick ko wemeye ko tuganira, mvuga ati kandi no sinusoza nakubwiye ati ko hashane abarundi turagukunda, impamvu turinga nta kintu ugira Bujahid. Wow, thank you so much. Ikintu rero nabwira Bujahid, ewana njye ndabanza ngushimire byimazeyo, mu by'ukuri akoze akazi katoroshye, kandi courage mu by'ukora, journalist w'umuhanga cyane,
nanashimire Buja Hit TV kuba yarakoze iki kintu cyo kutugeraho hano mu Rwanda. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, bisaba umutima wo gukunda akazi ukora, bisaba nyine n'amafaranga birumvikana. Ndashimira cyane Buja Hit TV, ndashimira abanyamakuru bose ba Buja Hit TV, ewana ndabakurikira umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibashyigikira mu byo mukora byose, mutera imbere. Thank you so much. Uzansuriza ahantu hari Burundi. Sawa turabibutsa gukora subscribe kuri Don Derrick Dondi. Mukore subscribe kumuraba indirimbo ziwe, kandi mvuga ngo mbibutsa gukora subscribe kuri Buja Hit kugira ibiganiro biborusheho kuza biryoshye. Tubafite ibintu byinshi cyane. Kristo wanyu sindambirwa, ndi ngaho kugira ndabereke ibintu biryoshye ndabatwenze. Reka mvuge ngo nahagaruka mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV. Nibaze ko commentaire zanyu ndazikeneye, mutubwire mwakira umuhungu wanyu. Ciao.